yakni benta jongga kubor la OneRaspP daga fatafat online shopping store. Hadian kejing ap kumbalai benai dunai kinong Meghalaya ki Basakut Madhya Pradesh khadu khatwai kila yo banwan phaino shala kejong kejala barkini baro kala urlong da kejing treshtam ki khot ke national volunteer barki wede ki bidan min sim bania rab kinong Meghalaya. Habai Grand berkaman jugil kepada nursing officer AIMS Bhopal berkebadai ru khot jaka national volunteer kala itu bekidan hadu arpsan ngut kinong Meghalaya ki blade ban yo wan phai shala kejong kejala hindre arngut naki kim yo shu ban wan phai namar bekidai naki jaka ki bakhamjur ka khlam COVID-19 kumta ki bawan phai ki long no tang arphulai ngut kalai thuru bakini ki arphulai ngut kilami na Bhopal menaka arphu terek mentau banai da bus bada Delhi par kilami da rel ha ka arphoi terek mentau banai. Yeah, as I said, like there were 96 who were stranded here, but then finally, some had already returned back on their own, and finally, we had a list of 25, including students and other migrant workers, plus those from the hospitality industry. So, a final list of 25 were the people who wanted to return back. Now, out of these 25, 2 were from the containment zone. Okay. So these 2 were held back, they were not allowed to travel. So finally now 23 of them are returning back. Okay, though. Thank you, Manju. Kerteng tu ada yayasan Lanorum, Bang Opule Theology for Bethlehem Bible College. Nengkong masuk mana anggu utran, dek jeruk utran ada menen kesin, ada kebang imi, ada Madhya Pradesh. Pak Hadu entah kesini, ini tiap baru kita jeruk utran dekat pani. Nadu bas dang kada lockdown ni baro ki ba pule ba batroi hapo Madhya Pradesh ni dana pada gejin jam ba kumta na kaliang jing kitem volunteer ki ba pe ya kene ka jian inti ki jongi ni snow ban ai pule ye ki political department ba serial ding do ni belong we na ki nodal officer ki ba pendek pendiang ye dengan jian nanti ki jongi baru nyai kubali Dr. Venerano Rum belong ni insya jangi iba terus hitam ni dapat sini pentelong ini nanti jadi bakal long kebaca. Oh, cakapkan cuma kadai kita lihat hal. Nga boleh di farm apa Gwalior Madhya Pradesh. Teka senang cuma ni Meghalaya kadai na po Kongtung teruslah iskasi. Jinisha ngasa ni po PG. Teh po PG teh bunsi ni cacing hi. Teh per lockdown teh berkini sosat ha. Teh way na perlu cunga ibahin jong family ikut kinya nga bansa hin jong te lembah ma itat ngayo bin ban tim bansa hani ha to dia ta lalai benai nga sa ban ki ko ngi kan thai bru te ngi dan ni jing mo te namar ba bos kami apa Bhopal te takan po apa boleh te simpo ni namar ba cengai te kapoy kumba shibaya shiten ai ngi tu bos permit te manga kan thai maroi bru te long sa sat ang ban ni inso sa ba cengai te lembah nyarap kini ki family iwan on yang ngah ni hadu ni ha bos tokin te iwan on tuan bu yang ngah tuan ko terbang dapat bos tengok jonga kade iban leman than khoi ba ngapuli BSc nursing Hamayo College of Nursing Bhopal Madhya Pradesh na kalian ko jonga ko ban ai kublai ye ko ban tubel dala an sacrifice dan mi bati dala ban pikir ban kenta ini iwe komjoru ya iba dan nurse linggo iba long equivalent national volunteer but iba walam nong si iba de issue ai kublai ya katinda kat lang tumpi but sa kawiro pa ban ai kublai ya MLP na New Delhi kumju iblala ban sandra ni hafti akazat ban tinda ya kan dikatrain ba komjoru ya kadriya try lang ba ni hakatasi nga ai kublai ngai kublai ya ka MP government tu namar kunjung yang namar ya kunjung le kau ke tangki ka bang lala ban koi suk na dok menen na dok na po Madhya Pradesh kedua Delhi ba ka khadu ko ban ai kublai ya ka sarkar ka kalala ban ai jeng ra puni kublai sibon Kari Khasi channel kala yor banya kran bari Dr. Venora Nongrum iwe ni ki khot ka national volunteer ibana Delhi bari blaya rab bahawan pin biang ki jingdan kam ju kini ki arpulai ngun lai khublai kirpang ye baro ki bran penta ka jingla ka jongki ban pin poye kini ki nong Meghalaya shala ka jala Nilai sedang ikani ka kam na do April terter ndre yeshen din jar bha kani ka state Madhya Pradesh namar Bandhan special train but
Baki beliau ru ia sapiang di distrik bajinai. Barka logistik manwalam ki ke indoor kalong ka bae. Pasarkar jalan ni kelayaru kala le sitom ndrei karu ka shenting e. Di volunteers ru kila persyang banwat na daki flight ni ban yo sponsors ru ban yo sponsor ru kalong ka ba shenting e. Hindrai da ka jing nimbat ki volunteers kum sister Manjugil Mr. Dimtrang Sangma Pak Sarkar Miklaya Yala bantuan daki kali from the district administration ka Madhya Pradesh sa Bhopal ya kini ki ar khulaya ki breu bat kilami na Bhopal ka ar tarik sau baje bat kilami na Delhi ha ka ar tarik hat way baje ni. I want to give special thanks to the Donal Officer of Madhya Pradesh, Sri V. Kiran Gopal, the ADM Bhopal, Mr. Umrao Singh Murabi, who personally came to supervise the bus and gave food to our people. I want to thank the Mr. Ramesh Singh, Commandant of the MLP Battalion, for getting the train ticket and for his help. Nakwa ban ay buram ya iba Cyril Dingdo, Home Secretary, ibala ay lut bat met ban yarap ya laki parari.